come on, muhamagare telefoni za hasi, muhamagare ubugeni Rwanda babasha kubakorera ibintu byiza bigiye bitandukanye, babasha kubadekorera kugira ngo murabona si guys, tubaye ikaze nanone abakurikira ubugeni Rwanda. Ino ni season ya 9 by'umwihariko ziye kuba turi kubana abakunda ubugeni, ndagira ngo mube hafi mukurikire. Tugiye kuba turi gushanya rero uruhererekane rw'imisozi myiza itatse u Rwanda, aho tugiye kwerekana igice cy'imisozi miremire twerekeza mu bibaya cyangwa se imisozi yo mu burasirazuba. Nkuko muri kwibona dufite ibikuta bibiri ko tugiye gushanyaho ubwiza bw'imisozi y'iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo ukurikire nuze gucika. Hello, good morning once again my people. Ni twige ubugeni Rwanda. Hano turi aho tugeze kuri ino seri yacu. Ntabwo nzi ko ni akanga ariko tugeze ahantu hashimishije cyane. Kwereka kino kirere cy'ishanya muri ino bar, tutamubereke. Ahantu bita ku nyenyeri resort. So nahano heza wasohokera. Tumaze igihe kinini turimo turakora byinshi bitandukanye ku bugeni nk'uko nagiye mbereka. Ubu noneho tugeze hano kuri iki gikuta aho turimo turashanyaho sunset, ikirere cyiza cyane kigaragaza uruhererekane rw'imisozi yo mu Rwanda, aho twaturutse igice cy'imisozi miremire cyangwa se nko mu birunga twerekeza hano mu gice cy'ikibaya cyangwa se cy'imisozi mitoya cyo mu Mutara. So nanga tugeze rero, nagira ngo mbere uko bimeze tuzakomeza tugenda tubere uko tuzagenda dukomeza kujya mu kirangwa n'itaye tugeze ikigero cya mirongo tubisha. Rero mukomeze mudukurikirane ubugeni Rwanda, mukomeze mudukurikirane ubugeni Rwanda. Hano tuzabika byinshi bitandukanye, tuzagisha byinshi bitandukanye ku bantu bashaka kwiga ndetse no gukora ubugeni, aho bari kugira ngo tugufashe ushaka kwiga, ushaka no gutegura ahantu hawe ukagira heza ukoresheje ubugeni, turi nawe kugira ngo tugufashe. So making sure kuba subscribe kugira ngo mutazakirwa n'andi mavideo, bari kugira ngo tubereke byinshi bitandukanye, muze mukurikire n'umucibwe. Murakoze cyane.
guys, hari umuntu ukeka ko gushushanya ari ibintu bikomeye, ariko kanze mpe mushuti wanjye hano urebe ukuntu ashushanya kandi neza mu buryo buri simple. Niba ukunda ubugeni just umenya ko nawe gushushanya ari ibintu byakorohera cyane. Kurikira rero ukuntu agiye kubikora kandi neza 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 cyane neza cyane. Guys, tubaye ikaze nanone abakurikira umuyoboro w'ubugeni Rwanda. Tugiye kuba turi kubana namwe tubereka project ko yagenze, twashanyije ahantu henshi, twagiye duhindura ahantu henshi. So nicyo gihe ngo mbere uko byagiye bigenda kugira ngo nawe niba wumva wakenera ubugeni, niba wumva wakenera ahantu hariko tubatunganya twagira heza, bo batubwira nimero ziraho hasi kuri telefone nyango muri kuzibona. Tugenda tubereka ibintu byinshi tugenda dukora, tubigisha abashaka kwiga. So turari kugira ngo tubafashe muri service zijyanye n'ubugeni, ni Pacifico Art ndetse n'ubugeni Rwanda. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo utazacikwa. Turari kuganira cyane. Ubugeni Rwanda icyo bwahinduye ku binyenyeri z'automoteri bwaduhaye ishusho nziza, ngira ngo muri kubibona. Aha ni ahantu hose hadizayininzwe n'ubugeni Rwanda hagiye hatandukanye. Muri make ubugeni Rwanda bwadukoreye ibintu bitangaje cyane. So thank you. Niki wabwira abantu batarakorana n'ubugeni Rwanda? Guys, come on, muhamagare telefone zaho hasi, muhamagare ubugeni Rwanda ubasha kubakorera ibintu byiza bigiye bitandukanye, ubasha kubadekorera. Ngira ngo murabona si de inyenyeri z'automoteri. Dufite ahantu heza cyane hadizayininzwe n'ubugeni Rwanda. Guys, you're here to support ubugeni Rwanda. Make sure ko wakoze subscribe.